Okuja abatura Enjubu egi yitwa b'ekitongore kya uwa omukiro shanka mukaga banyuma b'ekitongore okugitegereza kuruga omu maizi kwegira omu musiri gw'ebicoori oku niho bagiterera amasasi. Baguma bakirindira nkungu akyagera nkungu bakisa kiza baguma bakirindira bakitira omusayitano kyankireta omutwe omu maizi hariya. Aba bagitwaraho omutwe n'omukono ebyasigara mukama w'itaka ahi bagitera we yasharamo kwekorera empiha obu arikuguza enyama. Ni nyingi abantu otine kitano otine mutwaro twataha na nyama. Yaho wajigura zingahe? Eje najigure kitano. Samani no kuri samani. No kuchenga mwendo kitu cyaba good. Bano kote yo kwenda konkaro sasa sente. Abwo rwembuzi. Sente za hagati zingahe na zingahe? Umutwaro yo 15 umure kumina. No kunanade. Bakirebe kinte. Shashu kirane chempu. Kirebe gerede. Bazachete gerede. Wanje shiromba. Mtamana tirim. Simu katambu. Simu ne katambu je mna koko kaka. Kandi cyareta abantu bitu bagira shakashije kerizoba kugira ngo batange kandi mizi yabiri yine y'umuntu tutamanya ngo debansa kuba kureta wakabi inga kugira ko yafutaza umuntu nyiri kito umuntu so nko kuba ursa bakagera sha abantu babari binji batire ba staff baberbonka abo kuba omuri gukire abantu bashobora yeju wejo konkato atu abantu babiri kandi bayiza kugera sho koso mutito wagutwara na mino nebindi tutakubasa kusigira abantu kongo kugira ngo abantu babayize kwerunda nabo bari binji abasirikare bitu basigaho enyama abantu bagitwara. Abatura abahereire Orwizi na munonga b'ebyaro Karugaze na Katete babiri baherize hihi nko kwezi bari kuteganitsibwa Enjubu egi abo kuba ibagitera yaba yaherize imisiri yabinji nibagira ngo bamazira kire bari kwetombwita nobe kitongo cya uwa nibagira ngo aho kumanyisibwa ku rugomba batura kubiri kucererirwe nico kibatwarira kire okwikomwanyogo. Omuganto azakashizura haro omurebezi wankole the Right Reverend Dr. Fred Mwesigwa yasima ekanisa ya Uganda abo kurebera hare okwenda kutungura omutindo gw'obwegise omu mashomero agari hansi y'omusingi w'ekanisa ya Uganda bitobo garukwirwaho government okugamba ebinebindi yababwini abagenyi abaljo mu diocese ashina mushanju abarukurebuze y'obwegise n'abarukore by'obwegise kurwo mu mashomero g'ekanisa ya Uganda omuri Nkole diocese. Twena shemere kwega so aba bantu bayega ninyesiga kuba ragende baza kutoma ukora kira munonga izu ya bishop nayo ino kwija kushitama kureba standards education abo kuba abajwekero abija bagira ngo ibintu birukubi uko marebereza ombutongore oburebezi bankore wayanjira abantaba ebigire prepare komuguma gukonja kwetegurira ibizamu bya peer ebikuza kutandika esabit erikwisha isingiro obumwene omuntu nabasaguza n'ekitoki ki nari bitoke bibiri omwana nogera ku wa mutwera konka nabo tubakuchena bajya bakatwekereza ngo tushomere busha abana nabanyu woyina koine gera ikiwataho government naye inahegarukira aba TV West ndise Nyomo Gideon.